Ljudi moji, Apple nas opet prca u zdrav mozak. Klasično. Umotaju proseku sjajnu ambalažu, dodaju malo preskupe filozofije i kažu evo ti vrhunski telefon. I naravno, krug dvojke popada u nesvest. Svi oni sa platnenim cegerima, kratkim pantalonama zimi i mokačinom u ruci, prvi u redu. Jer, brate, status je status. I sad imamo iPhone 16e, idealan za one koji žive u garsonjeri na Dorčolu, ali voze trotinet od 1000 evra i nose slušalice preko celog lica da svi vide da su u toku. A cena? $600 u Americi. Kod nas lepih 100.000 dinara. I ko to kupuje? Oni što piju mokačino sa sojinim mlekom i sede u kafićima gde filtrirana voda košta ko burek sa mesom. Ali brate, to je iPhone, nije neka kineska plastikanerija. Da, buraz, to ti je iPhone. Najjeftiniji veštačko inteligentni iPhone. Nije ni za šta. Hajde da krenemo od hardvera. Čip. Najbrži do sada, kažu. Najbrži u čemu? U trošenju baterije dok scrolluješ TikTok ili kad otvaraš Instagram brzinom svetlosti da vidiš je li bivša lajkovala sliku. Šta te briga za 80% brži procesor kad ti jedino što koristiš na tom telefonu je kamera za selfije i sad. Veštačka inteligencija. Apple inteligencija. Najpametniji sistem ikad, kažu oni. A znaš šta radi? Preporučuje ti slike, filtrira spam mailove i pomaže ti da napišeš poruku bivšoj bez da ispadneš očajnik. Ma genijalno. Znaš šta bi bilo stvarno pametno? Da ti AI kaže, brate, nemoj da kupiš ovo sranje. Ali ne, on će ti umjesto toga reći kako da još bolje ispeglaš selfie dok si znojan u busu na plus 35. I sad dolazimo do krune ovog čuda tehnologije. Kamera. 48 megapiksela. Wow! Ali brate, jedna kamera. Jedna. Gde su širokougaona? Gde je zoom? Nema, buraz. A znaš zašto? Jer je ovo pristupačan model. Bukvalno dobiješ osakaćenu verziju da bi mogao da glumiš facu dok poziraš ispred murala u Savamali. I naravno kad Miona sa Karaburme uslika svoju ruku sa 3 prstena i mokačinom u ruci, ispasit će vrh slika. Jer bitno je da se vidi prstenje i pena u kafi, a ne šira slika ulice koja smrdi na dizel. A baterija? Najduže trajanje ikad na 6,1 inčnom iPhoneu. Ma naravno, dok ga ne upališ. Jer čim kreneš da scrolluješ, baterija se topi brže nego sneg u aprilu. A punjenje? Ako si mazohista, koristiš originalni kabel. Ako hoćeš brzo punjenje, to moraš posebno da pazariš, jer Apple ne daje punjač. Znaš ono, brinemo o životnoj sredini. Ma brinu oni o svom profitu, buraz, ali ajde, ti si pametan, ti vidi. Dizajn? Klasičan iPhone. Staklo napred, staklo pozadi, metalni ram. Lepa stvar dok ti ne ispadne na beton ispred kreativnog huba na Dorčolu i razbije se u 3 klika. Onda trči kod Miće u radnju za zamenu stakla 20 soma. Molim lepo. Ali nije problem. Bitno je da jabuka sija kad slikaš svoj veganski doručak. I ajde sad realno, 100.000 dinara. 100 soma za telefon koji nema ni 2 kamere. Pa za te pare kupiš prošlogodišnji Samsung koji ima 3 kamere, ekran od 120 Hz i bateriju koja traje dan i po. Ali ne, ti si hteo iPhone, da se zna ko je faca u kraju, da ti Miona iz komšiluka vidi kako si uspešan dok piješ mokačino na Vračaru i da možeš da okačiš sliku na Instagram sa hashtagom #ponedeljak_vibes. Ali znaš šta je najgore? Ljudi ovo stvarno kupuju. Prave redove, prave planove kako da uzmu telefon na rate, a već imaju minus na računu. I kad im kažeš, brate, mogao si uzeti bolji telefon za manje pare, oni ti odgovore, ma nije isto, ovo ti je iPhone. Pa jeste, burazeru, samo za ovakvu verziju koju si kupio Apple se valjao od smeha kad su je smišljali. I naravno, najbolji deo, korisnici iz kruga dvojke. Oni koji sede po raznim kreativnim prostorima, piju kafe sa bademovim mlekom i kukaju kako mladi nemaju šanse u ovom društvu, a u ruci drže iPhone 16e od 100.000. Jer status je bitan, da se vidi, da blješti, da može da se lajkuje. I sad zamisli scenu, sediš na Vračaru, mokačino ispred tebe, iPhone pored šolje, pričaš kako je Balkan mrtav dok ti telefon ne izdrži dan bez punjača, a pored tebe lik na Androidu od 60 soma sa boljom kamerom i baterijom. Ali koga briga,
Nije Apple burazeru. Na kraju dana iPhone 16 nije telefon. To je simbol. Simbol da si dao pare za priču, a ne za proizvod. Simbol da si spreman da platiš više samo da bi izgledao in. A Apple? Oni se smeju. Jer znaju da ćeš ti opet sledeće godine da iskeširaš još više kad izađe iPhone 17e. Možda ovaj put sa 2 kamere, ko zna. I zato burazeru, ako planiraš da uzmeš iPhone 16e, stani, udahni duboko. Pitaj sebe, je li mi treba status ili funkcionalan telefon? Ako je status, udri. Ako ti treba normalan uređaj za te pare, idi uzmi Android i zapali na Zlatibor sa ostatkom para. Jer realno, Apple ti ne prodaje telefon. Apple ti prodaje osjećaj da si iznad mase. I to je jedina prava veštačka inteligencija ovde.